guys. Wah, pagi-pagi udah ada ondel-ondel nih guys. Oh. Sini nggak dia guys? Oh, balik lagi guys. Ondel-ondelnya. Oke guys. Nanti kita cari lagi ya guys. Bagus banget rambutnya. Oke, kita ikutin guys. Oke ya. Oh, dia buru-buru guys. Jalan. Oke guys, kita kejar lagi yuk. Wow, ketinggalan guys. Cantik banget ondel-ondelnya guys. Wow, kita kejar lagi guys. Lanjut. Wow, masih jauh guys. Kita duluin tadi ya. Ada guys tadi yang kita guys. Oke guys, kita kejar lagi guys. Joget-joget guys di sana guys. Joget-joget guys. Rambutnya bagus banget. I like that. Oke guys, udah jauh dia guys. Oke guys, jangan lupa like and subscribe guys. Bye bye.